Image Pauda Ming Tabiri Basumbo Ahamamata the Kurumzari, Housing Maroiba Pauda, International Human Rights Day, Toramse Minister and Birena Tuba Mitung Sing Oina Pangtokre. Yapo Authority of India Ge Stop Sing Rally Hunger Strike Zatakre, Loinana, Congress Da Nana Yawakraba Rasniti Lusing Basing, Taramna Okre. Housing Pau Sanona Pizadi. Mioy Bage Hal Kongong Nabada Chenaba, Mioy Amata Sarkar Asina Lemna Taroi Haina, Chief Minister and Biren Singana Pondokre. Malemgi Mioy Bage Hakinumika Marilenana, Ahanba, Manipur Rapolski, Banketo Holda, Manipur Human Rights Commission, Asinduna Pangtokiba, Palantaromda, Tuba Mitungland, Oina Saruyarduna, Chief Minister Nawa Pomasi Pondokibane. Mauna Makata Arduna, Mioy Bage Hak Kanana Baganama, United Nations Game Makada, Ngasi, Malemgi Mapampuna Makta. Pangthok liba mioy bage hak numit asi aikoina kaitongoida taraina lawroidabane numit asi aikoina aikoigi isage hak kanjanaba khwaidagi maroiba numine kanaguma matana mioy bage hak singna roidabane minister oirabasu mla oirabasu police amadi bureaucrat officer oirabasu mioy bage hak khongawnaba thabak tobigano Tharomdada Manipur Human Rights Commission ge acting chairman advocate Khaidamani Su Saruyaki Dimapurda Amigi Kamamada Legidava Singh Madam Sadana Smita we call it Media Kaida Putorka Toriba Government she Mayam the Tazabasigo government ski I will be a police officer will be a mission will be a anybody human right violation to would do without leveling any category on the subsaba action logani aduga subsana government ge support togani Thasi ki tangni panda Tamenglong District Headquarters Mini Stadium Ground da Chief Minister Nongtoma Biren Singana Tuba Mitunglen Oiduna State ki thakta pangthokiba taramanga raksuba Orange Festival ngaselution kre Festival resolution magi taramda Manipur Sarkar ge PHED Minister Al Dikona Atuba Mitunglen Oiki Tamenglong Autonomous District Council ge Chairman Namchen Ray Panmay Yauna District Asida Leba Tongamba Department Singi Official Singsu Saruyaki Taramduga Marilainana Minister El Dikona Pondo Kibada Housing State Asida Leba BJP na Luchingba Sarkar Asina Ching Amasung Tamba Ani Tong Manana Chokot Minana Batongamba Scheme Amasung Project Sing Paikatuna Lakpagi Manungda Tamenglong District Pangliba Top Topa Magul Leba Komla Ase Potok Hena Putong Naba Tuba Matangi Manungda Committee Amasemblagade Committee asiki miyang makada komla thariba farmer singda subsidy yauna loan pinabasu thorang lokat bahore sarkana matam ge paikhalak pathabak singda khunja singnasu sarugya bi haiki Bharat Pumbagi oina All India Airport Authority Employee Union AAEU ge miyang makada ngasidege hauraga numit humni chupna sathagadariba rally hunger starta sarugyaba oina ngasi Impal Airport ge Campus Manungda Staff Vehicle Parking the Airport Authority of India Employee Union Impal Branch Nasu Rally Hunger Strike Sabutuna Kongjang Junction Bahokre Rally Hunger Strike Aduda Sarugya Kiba AAEU Impal Branch ke Secretary Kwarapam Sursana Pomisana Pondo Kibada North East ke Airport Ani Yauna Airport Taro Private Partnership Model Ontokani Haina Cabinet Civil Administration Minister Suresh Prabhuna Memorandum Bisanduna Lushina Bahonariba Asi Yaning Tabagi Mayokta Rally Hunger Strike Asi Sataribani Maru Aina Flight Masing Yamna Tariba Airport Singda PP Model Ontongna Bahonari Airport Singadudi Gauhati Airport Ahmedabad Airport Zoipur Airport Trivandrum Airport Mangalore Airport ne Airport Singasina PP Model Ontho ki batarabadi masida thabak toriba staff singe laiba kari phibam oirakani haiba khangbangam dabana khongjang ase changchelebane privatized toki batarabadi masidi ki lakpa income sing so foreign countries singda oina ka kigane English ngani taramangada BJP sarkana Kolkata amadi sana Airport PP Model onthongnaba ihau lakpadagi lanai oina samjinba ya naba pikibane
rally hanga strike khongjang ase lengang na tabidaba tarabadi tha sege kunipanda says walk strike sataduna staff sing amata mathok tawroi haiki aikhoi lamdam asida sumang lela ase performing art of form singe manungda khwaidigi mating leiba ama oire wafam ase deputy chief minister Waizoi Kumarna taramanga soba sumang lela ningtham kumai lesingani taranipangi haudopagi thoramda thoiba mitungi warol pireduna haikibani deputy chief minister na makha tarduna haikibada theater amasung drama performing art form sing ase audience bo puning chingsan hanbangam ba watpana sakhotpada khongjai nyamna tapi audience ke puning singsan ba ngamna nabagidama costume amadi choreography da natana ekoi ke samasa asigi tongan tongan ba issue sing natraga problem sing play ge theme oina uthopa yamna darkar oi sumang lila na matam matam ge oiba issue sing uthopa ngami haiduna sumang lila ase audience sing na pamnawa hengalag le haina deputy chief minister na haike sumang lila na uthokliba issue sing samasa asigi tongan tongan ba thake miyoi sing da yohan mangame सरकार के मेयर सिंह अमसंग ब्यूरोक्रेसी सिंह दा इन्फ्लुएंस तोबंगamba कंटेंट सिंह फौवा सुमंग लीलाना उथोई मरमसना इकोई खुदिंगना सुमंग लीला सखोल हम्बदा मतेंग पीसे अमदि असगुम्बा फेस्टिवल असे सिनबनसु सुमंग लीला चखोल हम्बदा मतेंग ओइगनी हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नमखा ताना हाइखे ngasi tharamduda manipur state cooperative union El Tompongna Thoromopu Oiki Festival Asida Puna Sumang Lila Kanglop Taramarina Sarugya Duna Thasegi Tang Kunmari Pawa Pangtokane Lebaga Sida Politican Ge Hongba Lak Pagaloina Mapangang Kanba Political Party Ani Kaktamak Lehenabagi Pandamda Tongan Tonga Ba Political Party Sangdamaru Eva Thopuramba Lusingba Yauna Makoya Chaminanaba Pakoloi Kaya Congress Party da Matang Matang Yaurapuge Pau Leptana Lakle Manipur hana MLA orambata natana minister power oramlaba aduga mamange assembly election da langthaman assembly constituency da BJP ge mirep oikiba ozoi uripok assembly constituency da BJP ge mirep oikiba Dr. Namairapam Dizamani retire IAS aduga hanagi BJP Manipur ge vice president MD Rahman Khan Elias AR Khan retire Colonel Santikumar Sapam Thangwaibon Assembly Constituency Yamna Local Body Kiage elected members in Amadi BJP ke Tongan Tongan Bathakta Pam Param Balusing Bakuntra Henbana Congress the Yaropada Haraute Yamna Okre MPCC na Sinduna Ngasi Party Asigi Beti Rota Laiba headquarter da party da Nauna Yarokla Singbo Taramna Opagi Taramda MP CC ke Makothong Balusing Basing CL Pigi Lusingba O Ibobi Congress Working Committee ge member Gakhangam MPCC ge Thaupuba Singh MLA Singh Hanage MLA Oramba Singh PCC ge member Singh Amadi Tongan Tongamba Frontal Organization ge Lusingba Singh Amadi member Singh Sarugya ke Taramduda Wangaladuna Ozoina Mahana BJP dege Congress da Yauraklibasi BJP Gamina Misang Mikai Naibage Thong Chatarapa Democracy ge Secularism ge Wahantok Lehelактaba amadi corruption tobagi sang uang khalakpadagi pendabadagi nei hairagli सरकार भारत लाउरी को असी भारत सरकार सी करप्ट फ्री गवर्नेंस जुरो सेज लगी बा मणिपुर सरकार सी बु करप्ट फ्री गवर्नेंस जिरो मतलब नमदा सी नरेंद्र मोदी ना लाप कांदा मान हाया कांग्रेस पार्टी 10% Hujikti aina mu haibe yare Narendra Modi government 30% BJP 30% Sivasena Manipur ge President Morangtem Tombi Amade Bharatiya Kargar Sena ge Secretary Dilip Panikar Anina Lusingba Tim Amana Impal More Lambi ge Tengno Pondalariba Valley Bridge ge Pimamyang Sankre Yangsinba Aduda Sivasena Manipur ge President and Tombina Pongdor Kibada Housing Mayamna Tanirba Valley Bridge Asi Ton Kundagi Kunmanga Pawa Puraga Lakpa Gari Singh Lan Bada Yamna Kiningai Machakama Oide Tongasigi Nakanda Chatliba Diversion Road Asiso Matai Site Wall Site Bamnasing Basing Laitabana Nungso Matamda Kintakiba Yana Lady India Gate Gateway Ama Oidiba Asian Highway number 2 Asigi Yamna Maru Oidiba Tonga Mane Masai Pauraga Atopa Asian countries and Kayaga Paunaribane Valley Bridge
amade diversion road asi nongju tha lakthringaida yangsin binaba Manipur Sarkar amade Union Minister Nitin Gadkari ge puning singsin ke Dilip Panikar General Secretary Bharatiya Kamgar Sena na so haidaba thong ase Manipur miyange khudong sadabasing yanglaga thobam matamda yangsin binaba sen tada tangnaragani haina sopongdo ke Tungda Morege Howland 5 village station Satuna Indo Myanmar border Howland 5 village ke Kunza Singna Yum Amasabada Myanmar Army Singna Sabiyaroi Haina claim Toriba Wapam Singda Howland 5 village ke Kunza Sing Yamna Yangsang ke Yangsang Kiba Aduda M Tombina Pondo Kibada Haidiba Howland 5 village Aduda Chain Aduna Leriba Wapam Asi India Amade Myanmar Lebaka Anige survey team na Atuba Matamda Tangtaba Wapamba Ama Kanganbio Amade Assam Rifle na Howland 5 village da Ladiba Praza Singbo Ningtina Ngak Senbio Haiba Wapam Sang Pondo Ke अकोई विलेज दुगी अथॉरिटी सिंह याउना अदुगा मणिपुर की अखंग है याउना अदुगा इंडिया की अकोई की लेरिबा सर्वे टीम अदुगा म्यांमार की सर्वे टीम जॉइंटली री सर्वे तौननबा अकोई शिवसेना मणिपुर स्टेट ना मसिम डिमांड तौजरी लोनना हाइरिबो वफम से अकोई हंदक लाकदरिबा पार्लियामेंट सेशन दा मसि पुथोक्तना अकोई एमपी सिंहना मसि मतंग द खन नैना बदुदा भारत सरकार की मोगी पिरकपा आंसर दो अदो अकोई Holland Pagi Parza Boba, Koi, Paupin, and no Madu Tanza Loge. Ngasi Ziribam district ki Amatangairaba 50 bedded hospital Usatol Ziribam da Pradhan Mantri Suraksit Matriba Aviant PMSMA scheme ge Makada specialist Doctor volunteer Kea Laktuna Miron B Kabulemna Line Begitora Mama Panto Craig Thoromasida S. Santi Devi Chairperson Ziribam Municipal Council ZMC Jiribam Dr. C.S. Manglem Brigadier HOD OBG RIMS Imphal Dr. Indra Kumar ISOD OBZ Zenims Imphal Dr. Nabakante Sarma Volunteer PMSMA Dr. Meena Seram Deputy Director Camp SNO Maternant Health Dr. O. Oken Singh, CMO 50 bedded hospital Ziribampa Amade, Brazabidund, DDK, Impalna President Member Singh Oina, Taistapanke. Malom Gram Ponsine Sinduna Mangasoba, J.K. Rapplesna, Malom, Tuliyama Lai Harawunda, Solar Lamp Taratan Kray, Thromaduga Marilainana, Mapone Sector, Assam Rappleske Commander Brigadier Amit Kaptil Yal Sena Medal na Atoiba Mitungi Warol Piriduna Punto Kibada Lamdam Masi Matam Sangnadagi Indian Army Assam Rifles Amade K Rifles na Ngak Senduna Lakle Housing State Asida Irang Namta Kibagaloina Santi Level Levak Amo Oide Matam Sangnadagi Paramilitary Force na Publica Mating Pangtuna Nuksi Sanana Lemina Duna Lakle Nasagitaram Asina Malom Tuliyama Kul Asiga Jason Nanaba Madi Amapurapangam Lagani Zeke Raffles ke Makada Malom Tuliya Malai Harabunda Solar Lamp Tara Lemna Than Bage Thoram Ado Sada Bana Project ke Makada Chatakivane Pausupa Yamban Furniture Parent Development Committee na Sinduna Tha Ani Kudinge Pangtokadaba Pigliba Angang Singbo Achumba Apaba Amati Masage Personality Develop Taununa Bugidamar Children's Personality Development Function Amang Arang Pangtokre Tharamdu da Kaksang Municipal Council ge 1 number 4 ge member P Baby Poksupat Laikai Singloke Secretary Amp Doriandro Social Activist as Babulana Mataksina Segwias President Amade Guest of Honor Oina Sarugya Ke Hairi Sahitya Seva Samiti Kaksing na piba English ngani taranipange Sahitya ge manasing asinungting Kaksing Longkai da Leiba Kaksing Cafeteria da Atamba Thorama Mapangtokuna Lautokre Zuri Singh Pirakpa Motki Matungina Samitigi, President na Ayaba Piraba Mana Singhe, Maming Singh De, Mana Pangadaba, Lyric Singh Amasung, Aiba Singh De, Ahambada, Yambem Mani, Saitya Manana, Pamba Kumai Mari, Haina Mington Ba, Lyric Aibana, Ngatem, Rabi Chandrada, Ani Subada, Yentrembam, Surlata, Puruskarna, Masha Amasung, Mami Kowa, Wadimacha, Novel Rai. Lyric Aibana Yankom Nilechandra Ahum Subada Chingku Morang Leima Nengsem Kabidas Manana Imagidama Hainamington Ba Saring Lyric Aibana Gopeshor Augrithen Bada
Mari Subada Khetri Ongbe Nalini Devi Saite Manana Ibemal Haidiba Manipurgi Mapanda Kunda Letariba Aibasinga Piba Mana Aibana Dr. Kunjalan Yandrembamda Aduga Manga Subada Khetri Sawa Translation Awardna Awara Mashiha Ngauchanaraba Laipok Haidiba Professor IS Kangzamna Iba Atopa Lon Singdagi Manipurida Amadi Manipuridagi Atopa Lon Singda Handopa Lyric Singda Piba Manani Manasing asida sel oina lupali sing tara momento amadi aiba seron amama yauri manasing asi tahi kudingi piba manane tahi ani kudingi piba Chandra Sakhi Lystramp gold medal in literature mana asigidamakta Naurem Gandhar kaksingda pinaba khalle bana asi sahi pugi mathakta lairaba hal oiraba sahitya ke lamda thudu hendokpa thabak tawba amadi kathoklaba miyosingda piba manane Manasida sel oina lupali sing tara momento ama amadi aiba seron yauri manasang asigidama kangalaba miyosingna masa-masagi biodata amadi passport photo ani samiti ke president secretary amasung mana subcommittee ke chairman da chalibatha sege tank kunthramatoi phauge manungda yahollagnaba samiti ke maikidage phongdorakle Mana Singh asi matang sahi lisangani taramapange January ge tank taramaga da pangthokadaba samiti ge mapokuman thoramda lanthokane haire Parliament ke ningtham mifam hayengdage hauragani mifam asi phasana chathaba yananaba political party punamaki oiba meeting amaga menanga si kaukre Ngasigi meeting da Prime Minister Narendra Modi, United Minister Singh, Rajnath Singh, Arun Jaitley, Congress Leader Singh, Ghulam Nabi Azad Amasung Mallikarjun Kharge, CPI Leader D. Raza, Trinamool Congress Leader Sudeep, Bandhopadhyay Singh Ba Sarugya K, Parliamentary Affairs Minister Oramba Lekhidraba, Anant Kumar Gidamak meeting da Waba Phundo K. Parliament mifam sathari gaida charangna bathon danaba chinglemna chatha hansi haina Prime Minister Modi na political party singe luching basingda bill tawke Parliament ke ningtham mifam asida sitting kun leigani Rajya Sabha da maru aiba bill nipan khananaba puthokani Lok Sabha da na bill taramanga puthokani ta amarom chathagadaba ningtham mifam asi mathang sahi lisingani taram mapan ge da Pangthokadaba Lok Sabha Mikhangi Mamangda Pangwadabana Aroiba full-fledged Mipamoigani Haide. Amaramda Matang Saida Pangthokadriba Zane election da BJP bo Thena Minabage Pandamda as a political party Kumatoige Lusing Basingo Oiba meeting Amadele the Pangthokre Lebagasige Amadi Democracy Kananabage interest da party singe Kenabasing Kazik Handonabage Wapang Kanake MP Masing Kwaidigi Amnakaba State Uttar Pradesh Oide State Asida Alliance Dauduna BJP da Sobasaiting Pigane Hainake Delegate Minister Arvind Kejriwal Congress Amasung BJP ga Pabamari Lena Dabanina Opposition Parties and Alliance Amasambada Panba Oigadra Haidari Masigi meeting the Uttar Pradesh to get Atowa Party and Leader Singh Mayawati Amasung Akhilesh Yadav meeting Yakide Lisangani Taramapange Mikangidama Mahake Party na Alliance ke Oinadi Thong Hangdule Haiba Wapam Bahujans Samaj Party ke Chief Mayawati na Haikrabane Samajwadi Party ke Lusingba Akhilesh Yadav Nadi Congress ke Alliance Tawna Dabasi Parabane Haiba Wapam Hanana Pundopole Kre Congress ke Asoibana BJP na Gamine Sankibane Hanaso Akhilesh na Pundokrabane Uttar Pradesh Tagide Rashtriya Lok Samata Party ke Chief Upendra Kushwaha Damak meeting yauke. DMK Chief MK Stalin Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ga unaduna wadi sanakre Kejriwal na Congress ke mayukta lebleba wakal hongdongnaba Stalin tangnake haidi. Hojek sanabagi pau pizari. All Jiribam Sport Association AJS Jiribam na Sinduna Mamangta Nabembage Tang Kolomdoi dage Tim Tarukna Sarugya Duna Chatarikeba Mapan Suba Emp Brajasant Memorial Women Football Tournament Lisangane Tarani Panging as Sanakeva Final Master FC Kagalong Alipurna Marcolent Kasar Asambo Gol Om Anida Maitiba Piduna FC Kagalong Alipurna winner Oikre Loisan Bagi Taramaduda M. Tilok Singh, Superintendent Yas Jiribam, M. Prasakanta Singh, President AJS Jiribam na Atuiba Mitung, Amadi Taramapu Oina Sarugya Ke. Tarungi Atuiba Mitung ka Amadi Taramapuna, Tournament Asige Best Player Ta FC, Kagolung, Alipurge, Sanaroy, Lovely,
gola jersey number 3 da best player mana piki aduga tournament asige runner up da kraba team Marco Lind amade tournament asige winner oi kraba team FC Kakalong Alipur so mana matumian thoke habzegaro beda maro iba pa omane pizari International Human Rights Day Thorum Minister and Birena Thuiba Mitung Sing Oina Pangdokre Airport Authority of India ke staff sing rally hunger strike chatakre loinana Congress ta naina yawakraba rajniti lusing basing taramna okre Imes pagdang asige de matang sidaloisere ning tabira punamokpo amukana rimjari